Kum kajing keput keliang ya kajing syak pentai bom ke hospital ha Gaza kepala peniap ya kebasan sepa angut kibreu ha kebabun ki la kenok kamtam kari Palestin bagadai ka Israel kepala terbom ya kene ke hospital. Kat baga Israel kepala kentai mardor ya kene kajing kenok dari kala kenok kela ya ke Palestine Islamic Jihad PIJ ha keba kala keti ha kajing temu bersiat ya ke Israel Henry ki bom jongka kila hapen ban ha kene ke hospital. Kile no Hamas ki bala bitar tengek ya kene kabakaru kala thau baik ya ke Israel. Kum kajing penpai kelah nen kamet kat kum na ki kubor laong bakila siat daki roket bom ki benta jongkari Israel. Ha ka video ke bala pelai daki no Hamas ki roket ki bala her na kajing ter da kini kile no ka Hamas ke bala kamru bagane gade kajing keput halor kajing syak penyap ke bashir kai ya ki breu ha ki bom bala pthai ha ka hospital ha Gaza. Kabala shim ya ki spangot ki men simbreu ki balui Henry ompat sham layo kubor iye ya ki jing men saw bagi jing yap ki breu halor kane ka jing pen thai bom kileno Hamas hakawai pat ka kubor la yathu habau president ka United States of America habau lapoi hakari Israel ulalai gru bani kendu ya ki bahinga sam jong kitu ki bala syara abor bat ki bedang dan hakikti jong ki erang Hamas makin dia lekat balap mengerak no ki bala syara abor na kikti jong kini kileno Susu uju Biden ulap bermenaru dah kasong pisah ke bahadu $4 million bani rap kerpang syaki 1 million ngut kinong song ki bela syak ta na kane gatma ha Gaza kane kasong jingrap kan day big tik tang ye ki badan kami ke jingrap om ya kilano Hamas ne ki wei pat ki kenhun pentrim penpau susu uju Biden halor ke jingsyak pentai bom ke hospital ha Gaza uju Biden ulaong kadai balale de ki wei pat ki kenhun Ulang habaya keren markmat ba Menteri Rangba kari Israel Benjamin Netanyahu ha Israel. Haba pen syong dong rem ya ka e ka bangala yo i kapen pau belale da ki wei ki kenhun om mapi. Kadai hi ka misfire na ki roket ka Palestine Islamic Jihad la Joe Biden. Haba don lang ha ka jinge keren bat Menteri Rangba ka Israel. Susu laong ba ka Israel ka don kam ban ya dai la de ngi de ban soto bagi Hamas kim de ki bami na ka banta baro kinong song kari Palestine. Ong susu presiden ka Amerika. Keladon ro kajing syak pentai bom biang hen kamet ha Gaza ha baki bru jong karet Crescent Society PRCS Palestine kilayo ring ya ka video ban pen scam halor kane kajing ja ha baki bom bashar kai kilap thai biang saudong ki benta jong ka Olkut Hospital Hanong ba Gaza kane ka jaka ki badan ro ku pra hajar ngut ki bru ki bla syak pen gen ria syak kane ka jaka na ki dau jong ka jing peteng katma ha ka Israel bat kilano Hamas ingba kini ki video lala ban ui bala sau hain ka sung beneng na kiding jo kini ki roket belasiat kini ki jaka bal yo sngauru ya kasur ka jing thai ki bom ampala batip mana belasiat biang ya kini ki roket badan em ki bala men sau ne yap ha kani ka jing syak tar bom biang ong ki kubor